E, a znaš kako je dobra, brate, majke mi. Jebale nas mačke, najbolji smo zbog njih. Moja si ko zlatna jabuka. Moja si, o da. Kad će mi majice? Lagan sam skroz. Crazy fucking dog. Sam ga popeo gore. Vidi padava kamen. Nemoj neko tu da nas prijavi da smo ovdje, znači jebaćem kevu. Kalimera, kalispera. Snima se. Pa da bi ova kamera ljudi. Kidi! Ne? Dođi ovdje. Ali je nemiran, bra. Ajde, trči. Vidi ga, ali je srećan čovječ. Prvi put na pesku u životu. Kidi! Vidi! Dođi da kopaš malo, ajde. Dođi da kopaš, vidi. Idemo malo ovamo. Nije gužva, super je ovdje, majke. Baš je dobro. Čekaj, dođi. Dođi ovamo, Kidi. Ovamo. Vidite, na svakih 50 metara ima ova česlica za ispiranje nogu. Što je to? Ovdje je privatni posjed. Vidiš kako imaju vile, lepe. Mislim, privatno je iznajmljeni posjed. Prizemlje, prvi sprat. Ovdje ima igralište za prince. Kako je obaveštenje na tuševima, da se ne koristi sapun i šampon. Pa da se ne zagađuje ovdje područje plaže. Da se tušnemo. Ček malo da vam snimim ovdje, kako je? Ovdje je neka bašta, vjerovatno za klopu, restorančić. Jeste. Prelepo je, vidiš, i ovdje je bazen, s tim što ga nisu napunili. Lagano možda uzmite pićence, se osvežite unutra, fontanica mala. Top. Ajmo do kombija, Kidi. Piće nije ni malo jeftino, 5,5 eura je ovaj sokić, 0,3, 0,25 u stvari. Mora malo da se istroši novac. Mora da date da bi vam se vratilo. Ne kroz novac, jer novac nije toliko bitna stvar, kroz neke druge stvari. Kroz sreću, zadovoljstvo. Kako je lepo uređeno ovdje, vidite ljudi. Top, majke mi vidi. Nam ga kombi tamo. Koliko mi je sad olakšanje što sam se istuširao, majke. Sad će da snimamo, brate, iz dole perspektive, gledaj sad ovo. Bravo! Tu smo pre odlaska i pre polaska za Solun. Seče se paradajz, spremaju se tortilje, meksičke.
posne sa tunom i malo kečapa. Rekli smo, snima se sve, jedan paradajz za 2 tortilje. Jednu tortiljicu će da iscepamo sad i to mi je to za danas, ljudi. Nema potrebe uopšte da jedemo nešto preterano mnogo. Dovoljno su 2 obroka lagan dnevno, iako bi nutricionisti preporučili 5 obroka, 2 užine između 3 glavna jela. Ok, nek pričaju oni šta god, moja teorija je da je nama potrebno sasvim malo hrane dnevno. Jer umerenost je vrlina, rekli smo to dosta puta. Ovu vodicu, ovo je više vodica nego ulje, ovom majmunu sam dao. Čim sam uzeo tunu, on je se stvorio. Prvo tražio sam ga 2 sata, nemam pojma gde je tu otišao negde, brate, zaluduo, on u stvari bio ispod kombija. Kako sam uzeo tunu, on je čuo zvuk, on tačno po zvuku zna. Recimo, na primer, dron ga nervira mnogo, ali baš ga nervira, znači udario mi je drona, sad kad smo bili na Svetom Naumu, dron mi je pao, pomislio sam gotovo, brate, skršio mi drona, neću moći više ništa da snijem. Međutim, imao sam sreće, ništa nije bilo, samo je pao na stranu. Nešto ga iritira dron i on tačno zna, kad uključim recimo GoPro kameru, ima bip bip onaj zvuk i ništa, on je miran, ne dolazi, ako je negde sa strane, čilira i to. Kad uključim drona, dron isto ima bip bip zvuk pri uključivanju, ali on tačno prepoznaje taj zvuk drona, tipičan, autentičan i stvori se, brate, i čeka da ga ja spustim da uzleti. Malo sutra, brate, više ga ne spuštam tu blizu njega. Popeo sam ga, malo pre sam ga popeo gore, vidi padava kamera, gore na kombi sam ga popeo i tu sam i uzleteo i doleteo i sleteo. Dosadno. Nemam so, imam vegetu. Može i vegetica. Šta fazi? Malo kečapa, ljudi. Znam da kečap nije zdrav, ali mora da imam neki porok. Samo malo, vidi. To je to, ništa više. Majmune, evo ti ovaj korov, dođi, vidi. Gde si? Jede paradajz. A sad da ga ja recimo pozovem. Dođi, idi kod mene da te mazim i to nema šansu. A čim je neka hrana u pitanju, on se odmah stvori, brate, nije otkuda. Či budala. Ljudi, život čine male stvari, sitnice, sreće u njima. Čudno je kako nam je malo potrebno da budemo srećni i još čudnije kako nam često baš to malo nedostaje. Ovo da klopam pa se čujemo posle, ajde. Lagano. Evo ovdje smo chilliramo, prebacili smo neke videe, izeditovali za YouTube, za vas i za mene i za nas. Kuliramo ovdje na Olympic Beachu, obišli smo malo pre plažu, videli ste i plan je da idemo za Solun. I posle toga idemo za Nea Mudaniju. Da noćimo negde na uzbudljivom, zanimljivom, interesantnom mestu, ako ga bude bilo, ako nas ne oteraju. I sutra dan za Sitoniju. Ulazimo u kampove na Sitoniji. Dokumentujemo, snimamo, prikazujemo vam sve, kakva je situacija u kampovima, kakvi su uslovi, koliki su cene, kakvi su sadržaji, da li je gužva u kampovima i tako dalje. Provalio sam česmu ovde, evo je. Pre polaska za Solun i Nea Mudaniju da se dopunimo vodicom. To. Sjajno. Krećemo. Tucan. 2,10 prva putarina, 90 centi ova druga. Kalimera, kalispera. Aristo, bye bye, čao. Idemo dalje. Uključujemo se ovdje desno za Ring Road, to je zaobilaznica oko Soluna. Kilometara ima za 15-ak više, idemo Ring Roadom u smeru ka Nea Mudanji, odnosno do Kosmosa.
Mudanju i tražimo neki parking da zabodemo, da spremimo neku klopicu, večericu. Evo, stigli smo. Ljudi, ovdje u ovoj Nea Mudanji prazno. Majke mi moje, mnogo je dobro, brate. Ne tamo na ulicu. Tu su zgrade, znači, nemoj neko tu da nas prijavi da smo ovdje, znači jebaću im kevu. Ajde, vidimo se posle da spremim neku klopu, ajde. Evo smo, večernja varijanta. Ljudi, ne smijem mnogo da palim svetlo, ovu sam lampicu samo na USB upalio, jer neću da se eksponiram. Imaju ovdje, tamo je naseljeno mesto, neke zgrade su tamo, ne znam kako se vidi. Ovdje na osvetljenju je ok, tamo je neki park. Sad sam uzeo, svratio sam do Lidla, uzeo sam grožđe, uzeo sam šljive i uzeo sam tortiljicu, još jedno pakovanje, 6 komada i uzeo sam brokoli, ljudi. Brokoli, šargarepa i karfil. Hoću to da večeram. Malo ću samo stavim vegete i to je to. Pazi, ja mogu da upalim, ljudi, ovo svetlo ovdje, ali neću to da radim, brate. Neću to da radim zato što, evo, upalit ću ovo. Zato što se sve vidi. Sve se vidi sa ulice, da spremam ovdje hranu, ovdje je javni parking, ljudi. Znači, van life, večernja varijanta, javni parking, palimo plin. Mnogo sam gladan, znači treba će mi 15-20 minuta da ovo spremim. Koliko ovdje ima, ljudi. Ovdje mnogo ima, majke mi moje. Baš ima dosta. Vidi ga, ovaj majmun stao ovdje, gdje ćeš ovo smrznuto da jedeš, si lud? A malo pre sam mu dao, kupio sam mu neke meat rolls što voli. I sad je, brate, stao i traži još, ne mogu da verujem. To je to, ovo ide u friz. Taman će ovo smrznuto da drži temperaturu frižidera tokom noći. Imam i ovaj sos sam uzo, sad ću vam pokažem na svetlu ovdje. Pasta sos Napoli style. Ima paradajz, šargarepu i beli luk, odnosno crni luk, izvini. Mislim da ovdje ne bi trebalo da imam nekog problema što se spavanja tiče. Evo ga neki kamion ovdje, vjerojatno kamionđija spava tamo. Ja imam običaj tako s kamionđijama da spavam. Oni i ja imamo sličan lifestyle. Ovo ključa već 4-5 minuta, mislim da je to to. Da probamo jedan karfiolčić. Ali je vrelo. Beži. Imam i maslinovo ulje. Gasim plin dole. Zatvaramo firmu. Taman ovo da se malo, da ostoji malo u vodi i da se ono malo smekša i ohladi. I idemo kid ja da prošetamo, tamo je parkić. Mnogo je lepo, ljudi, znate kako je toplo, čovječe. Gledajte, bez majice sam. Šta će mi majica? Lagan sam skroz. Lagano ima ovdje, majke mi moje. Dođi ovdje da ne diraj ništa. Sednemo malo ovdje za sto. Naručimo neko piće. Ne vidi se ništa, mračno je, ali šta da se radi? Šetamo ovdje Nea Mudanjom. Večerica nam se spremila. Naravno nije sama, ja sam spremio. Tako da pravimo jedan krug. Pazi kola, dođi ovdje. Dođi ovdje. Sad ćemo da se vratimo do nekog marketa, pije mi se neki sok, nešto. Pao mi je šećer, ljudi, ništa slatko nisam jeo već danima, ajde. Can I take one, huh? This, huh? Tutti frutti. I don't drink before, ever. Hello, bro. No. He is very dangerous. Okay. Crazy fucking dog. 130. 50. Thank you, bro. Thank you. Bye. Bye bye. Uzeli smo Tutti Frutti Zero. A tu si. Joj, brat. Ljudi, ove fore nema šećera i to malo sutra nema, brate, ima koliko hoćeš. Ove su još gore od onih sa šećerom, ljudi, majke mi. Jer ovdje su sve neki veštački zasađivači. A znaš kako je dobra, brate, majke mi. Ovu limenku ću da čuvam. I ljudi, ako me ne pratite na Instagramu, zapratite tamo, stavit ću dole na ekranu official _coffee van.
Jebale nas mačke, najbolji smo zbog njih, beži. Beži. Osjetile mačke čovječe ovdje da spremamo i skupile se ovdje oko kombija, jebote, beži. Gledajte večericu, ljudi. Karfiol, šargarepica, brod. Malo onog sosa, kao od paradajza i belog luka. I tortiljica, pola tortilje. To je to, brate. Opet nas mačke neke zrbe. Tu su bile malo. Osjetile ovu hranu što sam spremao i došli. Van life. Balkan van lifestyle. Go back on my love. I'll hold you so tight, you'll be snug. She might be my baby. Let me love you crazy.